Bernice ni akorwo agika giko gya kuhoria muceni ukoretwo ugithie na mbere wigie murata wake Edday before gwitururire ndeto icio ciothe. Angikorwo ndu subscribe tick this chance no korwo ge subscribe na utan gakengere kau ka red niguo hindi ciothe twaikia video ukamiamukira o wega. Bernice ni acokerio ngatho muno ni arumiriri a Edday ni undu wa gutake upon herself gutheria mucene uyu wigie Edday. She has done this a time when Karen Nyamu akoretwo agiukirira Edday through mashabiki a Edday kuria akoretwo akirumania mashabiki aya riria makimuikiria ciuria makiria riria mamuorota na mamu accuse of breaking marriage ya Edday na Samido, na akakorwo accuse gukenerera breaking marriage eno kana family eno ya Edday na Samido, undu akoretwo agika guku nenda-ini through gucokia ciuria cia mashabiki. Na ica ikuhe ni aragikorirwo agiturura miario yoyetwo na njira nene muno akiuga we ndagikinya kuria USA niguo akorwo akioya Edday amucokia guku bururi-ini tondu akorirwo agithie na njira ya kwendera na akimutigira Samido roho safi. Through social media ciake Bernice akorwo agiconfirm ati Edday still ali USA thutha wa speculations iria ikoretwo igithie na mbere ati Edday ni acokete bururi-ini na nikio Karen akoretwo agiakana mwaki guku nenda-ini. Through this video Bernice ni akorwo agiconfirm ati Edday na ciana mari USA na matire na ihenya ria gucoka guku bururi-ini. You can see in this video area post ni Bernice ironania Edday uria ugutwarithagia ngari hindi ya their Sunday outing akenete hamwe na ciana ciao. They were all looking beautiful na ni ukuona Edday agikirite gabande kanini na pink top na ciana ciri starehe fio kuria USA. Andu ni makena ni kuona ati Edday ni anjitie gutwarithia ngari USA makiuga they cannot wait kuona akianjia kuruta wira bururi-ini ucio wa USA. Make sure ni wa turn on your notification na wa subscribe niguo hindi ciothe twaikia video gakinyirwo tucamanie na wa next one.